Kapitan Inteng! Sana kun amapudutan nga agbuya iti TV badaw, tainggatangan na kaun iti electric fan. Agasum di tabiyag mo, Tuyang. Una, adda pa'y TV apagbuya akaslasinay ti kadakkel na. Iso nga rod niya ibagbagakan kan, asaan kan arumrumwar diti balay. Kasano nga'y dagiti ko kumarek nga inaldaw nga agururay kanyak. Bay am ida? Adamot ng TV? Ay, sabagay. May mayat ba daw? May mayat ti kastoy nga agmalmalam nga aramidag. Ti agbuya iti TV. Ay! Unay na nagpudot ti panaway na. Sapay awad ti electric fan. Mano aya ti electric fan? Nangina unay aya. Nalakalaeng. Hanggang awan nga ron ti paggatang ta. Gumatang kantuman. Ay anusam ti agpaypay. Igatang mo langan iti sidaan ta, ti igatang mo kuma iti electric fan. Ado ka numot yung may agistambay di titirsinam. No ada electric fan mo kagawad. Bayamon no istambay tumatlat ko na ditoy. Gumatang damot iti lakom. Awang nga gatang ko iti electric fan. Ay, bagpay ni Nana Tuyang. Ada aircon iji balayda. Sa anak lang nga umapal. Inati mo na pa iti balayda, Kapitan. Kadagayam kwartada. Nga raw. Ay, anusak lang ang tagpaypay. Marikwanag, madlaw ko kat saan maten nga umay aglablaban ni Marituyang dito paglablaban tayaw. Ada ka no nga washing machine dan. Aya. Kompleto dan iti gamit. Ay, nagmayatan ti biyag na. Ay, iwan nga rod. Iso asaan ta na makadwa ni Marituyang aglaba. Patsumat, asaan na rumwari ti balayda. Saan na ata damot ng TV pagbuyaan na. Ada pa yung TV da. Kawan, iso adwa talangan na nga gininistorya. Imposible asaan arumwar. Oray pa'y ada TV da. Matuo kan lataday jay. Ay, kat kita anda. Ay, agbirok tulat ta iti kainistoryana. At dandakkel at TV apagbuyaan, Tuyang. Katwain. Saan ka mat siguro na rumrumwar ang makikaaro ba? Ay, saanon. Naragsak ako nga dapagbuya at TV. Ay, rumbang lang. Tapno saan kan arumwar ang mapan makichismis? Tagan anok ngay kumati mapan makimarites. Likli ka maun ti makichismis. Taday ta ti panggurguran dakin ka. Saan nga rodan? Dito yaklangan balay. Agbuyak langan iti TV. Apay nga ni Marituyang. Kahit saan mo tin arumrumwar, paray. Saan na talaga, pare? Bawalan arumwar. Aya, kaasim mo nagkulkulong iti balayo. Amumatan, pare. Namin anaw ana ibar barangay. Ay, wen. Ay, sus. Saan laan namin sa ngapulo? Iso day tati kayat ko aliklikan. Iso nga ingatanga kun iti TV apagbuyaan na. Ay, sabagay, nasaysaya atin dita pare. Orag malmalaman niyag buy-buya. Katuna. Ay, un kayang pare. Amum ka day, jay bagbagada abalasang anasikugan dita abagatan. Anya? Saan laing aday tatagwarwar sa damag diti barangay tayo, pare? Naa. At dapay kanu jay nasikugan abakit Yay, chismis dita ibagbaga mo pare. Kat iso mati uso dito barangay tayo. Maray! Kabadong. Apay nga yasan matin nga umumay dito tersenak ni Marituyang. Aday di palay mi Maray. Jak parparwaran ta umay laang makichismis. Aya? Jak mat kayat ama isagmak gapo iti pan nakichismis na. Agad. Anya laangan nga tararamidan na di tabalayaw. Ay, kat agbuy-buya iti TV
Jak pa'y makitkitan nga aglaba di ta paglablabaan may. Kasanaw kat adamatan washing machine me. Ay, iso matlagayam Wen, kan madimot nga main maray. Nagalas ti babae ana isem iti chismis. Ay, kasta aya. Wen maray, amo maray. Ibagbagada mo't aji balikbayan a babae di tadaya. Kat pinagawid da kanaw iti abroad ta nagsadot kanaw. Ne, nakadamagam ngay. Ay na maray, di ka madanagan. Ta saan abas ta chismusa tinakadamagak iti daytoy. Baro adamag dayta Ay, agore ka. Mapanak man agkalap iti istorya kadag iti kaaruba, ha? Pasada talangan usay. Ngayon tayo makichismismis ta. Ay, wala. Puno timbagam, Chip. Anya nga iti maghanap mo dita. Naman na may reklamo ka pa iti barangay hall. Kas kininana to yang. Nagadutin ng reklamo kan kuha na iti barangay hall. Inyaramidan naktubay da iti istorya iti. Oh, anya nga istorya. Kababay no istorya, Chip. Istorya mo na. Kwa. Inwarwaras na dito yung barangay tayo, Nga nya. Agwapuak ka raw. Ha? Ulbud ka may. Kat no siya ti gwapo kan tarakay. Napay nga iraman mo dito, bagim, Chip. Siya nga rin pagsasaritaan ta dito. Jak mamati nga inwaras ni nana tuyang dayta. Agun ulbud ka man na. Di ka mamatay? Saan? Tasyak ti gwapaw. Kan tarakay. Sana sika. Apay nga iba daw. Napanam anag malmalam. Apay nga awan ka dito'y balaya. Apay aya a problema data. Kasla nagsino katan sa matan. Iday, siyak ti agmalmalam nga awan dito'y balay. Ita, si kamatan ti pumanaw-panaw. Apay niya agreklamo kaya, kat inggatangan ka lang aroden iti TV a pagbuyaan. Matuo ka na mo't dito'y balay. At dapay washing machine mo, anya pay laeng nga iti makudam. Di aircon ka pa dito'y balay. Nagswerte kan aya, tuyang, ha? Kwaraw! Aw, apay, tataba daw. Come here! Agawis ka man siguro nga ginumiti ara kanya. Sana kung nga gininom ita. At daya nakitam nga arak dito lamisan. No saan kanya gininom, insardeng kumatunday tabi siyaw. Apay nga rod nga inayaban nak. Kan nakasango ka pa'y di talamisaan niyaw. Akas lakayat mo ti aginaom. Awisin ka nga agistorya, saan kat nga aginom? Anya iti istoryaan ta. Mala, agtugaw ka nga min Denggam da ito'y umuna nga istorya agkan ka. Sige. Anday ta, nakatugawa kaon. Amam, nigayam kagawad ko anang kat ex-iday ni Uncle Mau. Ha? Nakamom iti day ta? Nadamdamag kumot Ay, italangan na muwak day ta. At dagayam kasta nga istorya iday? Agkasarda ko maidin kahit. Kahit Gapaw, tagayam da marikuanang kan antimabanang. amo konti simaruno na pasamak. Amo kaon. Agure ka at ay tuloy ko pa'y. Amok nga rudain. Siya konti mangitulaw. Kasano nga amaom katsak lang matimakaam mo iti daytaw. Kastoy day jay, tataba daw. Inagaw ni antik abanang ni Uncle ko kinikagawad ko anang. Love triangle nga raw, tinapasama. Sana kasta tinapasamak. Saan nakas jay? Wen, saan? Un-unaam tumat nga minti istoryak. Anya nga raw. Kat kastamat ti mangmangag ko nga istorya kadag iti drama iti radyaw. Idi nagguruod kan nagkimat, kastoy. Anya mo ti ba kayo naigan ti gurod kan kimat iti istoryam ngay? Idi nagguruod kan nagkimat, nagsina da Uncle Mau kan marikuanang. Nagkita dakin ni Antim Abanang, iso nga isudan ti nag-asawa. Ay, nagalas mo tan? Ha? Anya nagalas? Kat day tangarot ti istorya? Chismis day tan, tataba daw. Ay, kwa, adan to pa'y sabali nga istorya. Ay, saan na sikat ti pang istorya?
Sino iti pangiistoryaam? Jaki bagbaga. Di interesado amang denggag iti istoryak. Isaw ti pangibagaak. Pudno asaanan arumrumwar di tabalaydan ni Marituyang amaki istorya. Agam, ni matan pari ba dong tisimukat kan kuana? Ay, wan nga roda. Katilay si istoryaan na. Aya, Diya mo ano pang pidpidutan na kadagidya nga si istoryaan na. Di talata siguron igigid Imbag kumamat no pudno dagidya nga si istoryaan na. Imbag ni Marituyang ide, tadagitis istoryaan na katpudnaw. Kawan, Uray no irekreklamo da ije barangay, adamat maiparang na apamanagnag. mas patsak paikit din ni Marituyang ngam ni Kabadong. Ti kunam, nalalaing nga adayo ang makiistorya ni Marituyang ngam ni Pari Badong. Umay ka man dito. Tatabadaw, sakto sisitam. Wen, sika, umasinig ka. Mapanak ko man dito barangay hall, the meeting may. Ha? Apay aya akabutang yung launay ni parenteng. Kaya sumuti kapitan may. Kabutang yung laki din dahi kurap a kapitan. Na? Nalawag tinangag mo, kurap dahi a kapitan. Nga iso ti pagbutbut nga niyaw, agtatakaw pa ya. Nakaamam iti dayta. Nabasbasak mo't Agbasbasa ka, tatabadaw. Apay kiti na saan niya'y? Nagado a libraw, ti basbasak. Oh, Nabasak a kurap ni parenteng. aya? Wen, iso ano kasta ngagpapayam iti meeting, saan kayo amapapan? Panggapuan nyo kuma, agbambanog kayo lang. Sayang ti oras yaw. Nay, itamang pearimwar ka di tabalayo, Maray. Ay, kasanaw kat masikuranak meten nga agboy-boy alatan iti TV. Mauma kamot ngamin na. Una, iso akayat ko matirumwan. No muna ta kanayon arumwar ni Kabadong. Siyak meten ti kulong na ije balay may. Ay, sana mabalin na. Ay, nagadon tin chismis na. Anya? Nagitisan nga umno abambanag. Isaon tinagbalin asya. Kawag, Isumot lagayam nga inggatangan nak iti TV. Ta iso ti umay makimaritais. kano yung chismis na kami ipay kan ni Kapitan. Ay sos, nagalasan da jaba daw. Inyaramidan da kami iti istorya kada Kapitan. Kanoray ni Maribanang. Ay, nakababaeng. Ado pa'y adagyan warwaras na chismis. Puro saan nga umnaw nga istorya. Imbaga na ako rapat. Bung kapitan, iso di misurutan ti bagbagam. Ay naglukon dayta akong paray. Kumparin pa yung mga ron, per dyan na ka magayam. Ay jak amo kastater aramidin ti loko. Saan lasak tinang ibagaan na, kapitan? Adun natin makamaw. Ay talaga per dyan na tipada na ataw da jay Kanyang iti kayat na. Kapitan, da kayon ti makaamukin ko na. Naglaing gayam amang perdi ni tatabadong. Paayabak ija barangay hall ni Pari Badong, Apay, Kapitan. Per dyan na kanong ground. Saan lasi ka? Amin tayo. Nakarugayam nga istorya da ija akong pari ka. Nakaro talaga. Hanggang di mon paayabahan, Kapitan. Kastoy langan daramidam. Anya dayta? Ipulong mo na kita'y nararamid na kan ni Marituyang. Wala niya. Tani Marituyang, ti makaam mo amang dusa kang kuana. Di ka madanagan, Kapitan. Siyak ti makaamo kan kuana. Ay mangnamnama akbar ay. Oray siyak kadyak kaya ti inaramid na apanang dadaal kada kayo nga opisyal iti barangay. Nang runaken ka, Kapitan. Limpyo pa iti aramid ko. Katuan mo. Ay, kababain pa ikit din kan ka, Kapitan. Wala, makaamukan tulatan. Won, Kapitan.
Nagapam si Katuyang. Ijay barangay hall, kinasaritanak ni Kapitan. Pumanawa kat agbati ka. Agbuya ka lang ititibay. Apay apagbuyaan nak dito'y balay. Si Katirumbeng agbati dito'y balay. Ay, sana mabalin. Siyak ti Rumwar. Agbati ka, wano kayat mo ados pordosan ka man. Ay, sus! Igam mo matanadagos na ita 2x2 mao. Saan kan arumrumwar? Takagurgura da kan dagiti tattao ngayon marmarites mau. Agraman ni Kapitan. Ay, di ka man nagsasaw iti kastatuyang. Idarom da ka kanaon. No dadaulam pay ida. Iso adito'y kan balay. Nawatam, Ay na, tatabadong. Ado dagiti nasaya at abanag. Apangusaram iti oras mo. Saan aday tamang dadaal iti padam a tao? Ala sige. Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.